Zanimljiv podatak vezan za Brazil kada je riječ o Copa Americi. Naime, ovo im je 5. put da su domaćini, a u dosadašnje 4 svaki put su osvajali naslove na domaćem terenu. Dobra lopta sada prema Richarlisonu. I Dani Alves, Coutinho ipak pokušao ispod zida, pa još jednom. I te prve utakmice znaju uvek da budu nezgodne za favorite. Evo šanse, odbranio je nekako Carlos Lampe, još jednom Coutinho. Prva velika prilika na utakmici u pada iz ovakvih pozicija. Dani Alves zna i da šutira direktno na gol i sada je to probao, ali u toj finalnoj utakmici. Duga lopta tamo ka Richarlisonu koji pada, neće to biti penala, agresivan je Coutinho. Richarlison još jednom. Na kraju intervencija, mislim, Beharana. Alves levom na drugu stativu, Neres, šansa nova. Njegov centaršut desnom nogom, nećemo često videti, a Tanja ima jednu blažu povredu, ipak je bio spreman za početak ove utakmice. Sada to nije dobro video. Diego Beharano je prvi put bio starter i dao je i gol. Evo šanse, nema gola. Velika prilika za Thiaga Silvu. Katastrofalno postavljena sada odbrana Bolivije. Da Fernandinho, ide lopta na drugu stranu, Coutinho. Nova je gužva, možda naprave veliko iznenađenje i ostanu neporaženi Bolivice. Evo nove šanse, Firmino u sredinu, ne stiže Coutinho. Centaršut tipa Coutinha. Evo nove prilike. Još jednom David Neres ubacuje. Zna lopta ka Filipe Luisu. Evo novog centaršuta, Richarlison je ponovo tamo. Richarlison, tu je sada Firmino, Fernandinho, Casemiro. Lopta u prostor, nema osjeća. Kraj lopte Leonel Justiciano. Malo sporija lopta, doduše ka Daniju Alvesu. Novi centaršut. Neres, Coutinho, još jednom David Neres, pa ponovo Coutinho, je daleko ispred Urugvaj sa 15 i Argentina sa 14. Brazil je veliki favorit, ali rekao sam uvijek u prvoj utakmici. Sada on ubacuje, evo šanse za Richarlisona, prilika je to i nema gola. Velika je ovo bila šansa za Brazil na kraju. Richarlison je uputio jednom delo je već ako pomalo zabrinuto. Evo centar šuta na takozvanom srednjem bloku reprezentativaca Bolivije. Možda tu malo Brazil gubi organizaciju, kreativnosti, ali evo greške i šanse. Još jednom Richarlison. Koliko daleko bacao Marvin Beharano. Padačali dosta loše. Sada David Neres. Coutinho. Skroz na drugu stranu, da vidimo, evo, nove situacije tamo izbacuju korner Husino. Neres, dobar centar šut, Alsona, Fernandinho, David Neres, atraktivno. Zgrada će inače biti održano ovo takmičenje pored Sao Paulo.